dia benta sengi lah yo ke jubab bat ke kot keslah ke bayadai bat kita ki beri ki ba don benta ban aji kersan ya statement penjo environmental clearance bat kumjuru ya kot keslah ke ba menu baran keti bat menu ba ibor ya ke Star Cement benda pen apply ya kata environmental clearance apo Delhi ne po Ministry of Environment Forest bat ke kum kot bengilasam nadu menin jing sang la yo ki kot ki ba ya dai bat kani ke benta bat ngila ban ong baka sokar jala ron keti ban ibor ya ke Star Cement penjo environmental clearance lang ba ka Meghalaya State Pollution Control Board bat kumjuru ka bakam susi penithu ipi ke long ba lightly ba pergi hearing ke bala dep ke bala pelong bat ke bala pulom kalong ba ke banengkong bat ke baar ke long kumtu kala su kutno hadin ba kelap dan kini yang persyak kiba kang persyak pelong ke public hearing handai ke public hearing ke balai ke formality but ke Meghalaya Pollution Control Board kala tho nadu arajar arthau hau benai balai lightrik benai balai ban penyo ya environmental clearance yang Star Cement napo joka Ministry of Environment Forest pada liang kasang hadim layo kini ikut kislah kinsa song perkat bat dua pat ki perok sing halang ki bangila ya keren bakungnu banyak cermat bat hadin bangin pet kini ikut kislah yo ni song ya kejingalang lele kata kejingya perkat ba naliang kasang nginom sabjar bat ni kerman ro dua pat ki perok sing halang bat kumjuru ki ba persya ya kini ke jingyo environmental clearance ke Star Cement ke bomdai hok bomdai gelenti ya jingyo rat ya ke ikhtiar sensar ke jong ke jai penri ke jongi khantam me ke bayak lat ke JCDC ki district council ya ke bor jong ke elaka berkum juru ya ke bor jong kinong sedang ki para ki baidan markap bat ke tai ke beri cernot ne ke jaka benti ya motion bar ke bakam susi ke longba ne ke liang jong ke department jong ke environment ne ke forest jong state jongi kamsem la tuklar ne kamsem la ai ta kot ben persya namar bah ketika jaka kadon ketika eco sensitive zone ke batang arspa mitar na ketika jaka ke ban di utai motion berkumjuru kadon ketika narpo wildlife sanctuary ke baki bun kini kimarat ki ba kerpang kidon ketika jaka bar kidon ki kau ki betap ki bala banyada ya kani ke jing kela jong kamariang handai ke basusi kolong ba ke state ni ke sarkar jalahi naliang juga Ministry of Environment ni ke naliang ke Department of Environment ru kumjut naliang ke forest kimsem la persya ya kani ke jingle donbor ni ke jingle jong kani ke Pollution Control Board bag Star Cement banle ya kata penduk ya kata public hearing ni kata ke jinggalang berpustu pajba ya ban penyo environmental clearance